thang im ka kanhun leno Hamas wat yaki kanlum kena bat bor yaki kente jongkar ri Israel yathu u Benjamin Netanyahu hau Donald Trump haka jinglet yuk chat chung shapo kari Amerika. They beheaded men, they raped women, they burnt babies alive, and they took 251 people hostage to the dungeons of Gaza. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. Kipai ba jongkar ri Israel manta kila kham laj biang naka jingshong ir kam mensim ban im laj lut hapo laka jongkari ban laj naka jingshawan terbom haki kunhun leno bakkan thup yaka sen leno Hezbollah Houthis bat ka kunhun leno Hamas hadin bakar ri Israel kalayarai ban sange ia siatno bat kita ki artli ki kunhun leno baklain bor kabalawan ra ia katma bashir kaiba hakini ki brai balade khamtam hausnem arajar arabsaw bakar ri Israel klap pen isndon dakabor ia kita ki arki kunhun leno hadu baklawan ra ia ka jingya bashir kai kipriu haki benta jongkar ri Lebanon balari tengen dakit kot ka kunhun leno Hezbollah bat kabakam isen iba manta kadai haki benda jongka Gaza Strip kabala kelalong thikum ki madan namar ka jinglet terbom napang klem damap ki sipai IDF yaki yang pakidulan haki teki benda balari tengen dakit kot kasen leno Hamas bat kalakta ru shikade yaki paiba jongki teki benda ki balahaban peri no shwashipor bat ban wan paipat menta hadin jongka jingyarai sange esiat jongki teki arkanun hadin katai ka jingwan paying biang jongki paipa ke Gaza Strip ban lejngo biang yala ki jongki ying kisem jongki la ki dangdon ne em ki badang long bansyong bansa hadin katai ka jingwan paying biang jongki paipa ke Gaza Strip ban lejngo yala ki jongki ying kisem jongki la ki danglong ne em ki babit bansyong bansa nakaliang Donald Trump ubade presiden kari Amerika haka arpusan tarik ubnai Januari ulak kerpat ia kiri badon hiki benta jongka Arab bakin pediang no shwashipor hapo kiri jongki ya baro kibriu badai naki benta jongka Gaza Strip namari ya kababenta don kamban penkuit no par ya baro ki benta jongka Gaza bakan long biang kababit bansyong bansa sa shisen pan haba juba bat kento halor katai ke jingtu jongkari Amerika santli kiri badon hapo Arab kilapha daka shithi shaut Donald Trump balasanya katai ke shithi dabaro ki foreign minister jongki kiri kata bakentuk yakri Egypt Saudi Arabia Jordan Qatar bat kari UAE kentupru dela sanlang ru da'u Hussein al-Sheikh ubadayu nong aiboy jongkari Palestine hakaba hakatai ka shithi lakren shai bat dalele kin omla ban priang ya katai karai jongkari Amerika bat ai baki pait ba kari Palestine hi bakin penkuit ban le hi ya laki jingdon kambaro nakabenta ke Gaza Strip namar kadai ka benta bat ka hok jongki bat ka long priu man priu jongki ban ratlut ya kitai baro kumta ngismutu shai bakan sadon ka jing halor katai ka jingtmu ban pun khoino yaga Gaza Strip haka jingyalam ju Donald Trump namar she issue an phaleksa shwashipor yaki million wood kinong Gaza u Benjamin Netanyahu ubade nongelam kari Israel udai baning kong menta ban lek kendo markmat ya u Donald Trump hadin ka jingsha jit piang chung kum nongelam kari Amerika hakaba hakate ka jingya kren markmat bat utrom nakaliang jong Benjamin Netanyahu ulayathu babaro katma palajia haki benta jong ke Gaza Strip kadai bai naka jingstang hi kabaningkong daka kenhun leno Hamas hakba klem ka jingmap kelas senrik kulina pang peniap napang rabor kat yakibaki kendo halenti bat wat ban shule bor bat bor yaki kentai breu jong karri Israel nadu kanyo tarik ubnai Oktober jong usnam arajar arpulai bat kaba kamsau syarkai shushu hakatai ka jingyathu jong Benjamin Netanyahu ulayathu shushu baka kenhun leno Hamas kilak thang emrude wat yaki kenlung kena
jong kari Israel klem jingmap kabala penlong ya kum unnong yalam kari Israel ban raisendon dakat ma persya ia ka seng leno Hamas lapen kut Benjamin Netanyahu haswa ba Benjamin Netanyahu kren halor kiteki penta paro nakliang Donald Trump ulaban hakmat kejung ban nakliang kari Amerika menta kan syim ya ka benta ka bakraw kumno ban penkuit pat ya ka Gaza Strip baro kawe namar kamlong syu kabasngan bat kababit ban syong briu ya ka menta klem da penkuit chwa ya paro ki bat ban thauru ya shibun kilat thaukam bat aikam baper enda habala deplu ban penkuit bat ya ki jingdon kam baro hakiteki benta jungga Gaza Strip bat kan dan syu ka jing phaidin jungkari Amerika halor katei karai kabala syim la penkut Donald Trump haba persang ban wat jingtip na po ka kenhun leno Hamas bak ki don ban ong halor katei ka jing simrai ta Donald Trump ia ka Gaza Strip nakaliang Musa Abu Marzuk ubat don benta kum unong yalam jungki Hamas ulayatu ban nakaliang jungki kilalong kibalapan kre kuno ban ia keno bat ban ia kren bat kibor sorkar kari Amerika haka jingyalam jung Donald Trump hakaba haka sorkar baladep jung kari Amerika balayalam da Joe Biden kampat simladon kano ka jing kren ne jingya kedo jungki Henry haka ni kasin kabamenta haka jingyalam jung Donald Trump kalong kabadon kam yaki Hamas banwan syakamit bat ka jingya kren penbet yaki babun ki benta bat kamtam kumno banrai halor ka Gaza Strip